Ishim kadambar lai spa lai popra. Lai spa lai popra. Step Nagabinda Kajing Court Kajungu Bandon Lang Badu Ujisu Trang Nagabinda Jungi Baro Haganega Step Bangindup Yomad Yagajingid Kajungu Minang Wanraru Hakaju Kapor Yagajing Tumu Shimet Jungi Nidu Duairu Nagabinda Kikina Baro Kibapin Kray Nagabinda Ki annual exam Ba Kajim Pule Junki Kijim Penkre Jungi Kalonga Baseizo, Dakajinkarku Kajangu Jisu. Niduairu Nagabindaki Bapangi Beshitom. Niduai Nagabindaki Toki Briu, Shakibangi Kular, Banginduai, Bakinangi Obor Naujisu. Niduai Nagabindagari, Israel but Palestine. Dagajing Riuble, Tonginaiti. Yakini Jing Tumu Jungi Bado, how Jisu, but me caught Karpad Yavu, Ben Karku, but Pengantang Yangi. Ha Kertang Upa, Bado Kon, Bado Men Sim Bakhuid. Amen. Kajinga E Jungo Trai Jungi Jisu Chris, but Kajingi Jungo Blay. Lem but Kajinga Sulak Jungo Men Sim Bakhuid. Kindon, Ranka but Pi Barra. Rinka but Piro. Kohiman Kopara, Tongin Sangesh Por, Ben Panmap, Nagabinda, Kilait Jungi. Giduai, Nagabinda, Baro, Kitam Gidona Jungi. Lesia Jinglong Kina, Jinglong Samla. Nilale Pop Persha, Yaga Saindur Kajungopla. Lesing Ipen Sosi, Yaki Bahalo, Ipen Sosi, Yakimigipa. Ipen Sosi, Yakinongi Kai Jungi. Lesing Ken Sting, Yakajing Kuid, Hagajing Chungi.
Leseng nged bij ki way. Kiba hikai bakala iyangi. Kiba pen nged bij yangi. Halor ke jingkoid. Halor ke jingim bad jisu. Lese don bon gibru kiba pen jaitu kiba kanglad ye kiwe. Lese ha ke jingim jongi. Ngila lek bon ki baro ka basiniu. Sange shipor ban panma. Namaru jisu udawa yaga donur ka bakhuid jongi. Jisu don kam yaga jingkong ojon. Bangin nang ngilong shishaki kon kiba kongo yaw Jisu. Kiba yait yaga lendi jongo Jisu. Ko Trai Jisu map yangi sait kud yangi dagas nam bakardor ka jame na baru ki pop ki bangilele ngila bakala lendi ngila kren bain bad ngila pen sausi yami map yangi ko Jisu duai lang nga phalam how blay badon bor baro bad happy ko himmen ko para bangalele pop shibun daki jim parkhat daki tin daki kham daki jingle klet daka jingle palad janga daka jingle palad janga daka jingle palad bakrao janga namar kata ngakarpad ya kamaria bakhuid kabayai sa kateisoti ya ki angel bakiri khuid badia pi ko himmen ko para benduai nagabinda janga how trai ublay jangi ublay badan board baro ni sune yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi bam jekut. Amen.
duwai. Ngi duwai nagabinda ki jing tumu shime shime jungi. Ngi duwai nagabinda ki bapangi bashita. Ngi duwai ru nagabinda ki kina bharo ki badak pin kray nagabinda ki exam baper. Duwai nagabinda ke partai baro kawe bahkan don ke jingsu ha ke partai. Koblei badon bor baro bad bayisene uba da ka jingyais born jamehi kringe jame kila ban terwa hame ya ka jing shakri ka bade bad ka badon buram to aing karpad yame bangin marre pen koloi kalam jing tot shagata ka ba mela kulan da utrai jungi Jesus Christ kun jame ubayim bad sen sha renka bad me ha ka jingelam kawai jungamen sem Bakhuid Ublay, Junam, La Junam. Amen. Ajung puli banikong. Ajung puli na kitab umalaki nung ito lupa. Ngalong usiem bakraw uang utray. Kipat pada kakerteng chonga. Lating buram hapadang ki jay benrew. Timenta koling do. Kani kajing maham. Kaday yapi. Lada pim patyaw. Lada pim kin snap. Pan ay buram ya kakerteng chonga. Uang utray kipat. Ngan pa la kajing. Pilapin jentut ya bon ba da kijing hikai jong pi pilapin jot ya kejutang ulebi uong utrai kipan tikum tang apen long ya pi kibasha isi pat kibasha nyopo akmat kibreu baro kat kumba pim shamla ya hakilinti jonga pat pila la isilyang penban ha kijing penyai kam jong pi hatung ibaro ngim don uwe ukpa Hatu day uway ublay ubala tawayangi. Te balay paramangi ngimchuya bachuban. Gidapan kenya kejutang kikpata menchungi. Agtien chong utray. Nakasamshi spa laipo kanambar praspa sopusan. Kanambar praspa sopusan.
Jing puli nakashiti panengkong Apollos Bakhuid jagi Kristan ha Thessalonika. Ku para hapdeng jongpi ngilalong ki bajai jai. Kum kakami basumare lagi kun. Kum ta pangi da lung mensem ya pi. Ngi kloy pan lem hapi. Om tang ya gospel jong ublay. Henry yala ka jong ka jing imru. Namar ba pila kalalong ki ba jongi. Namar piken mau ki jing Trai shitom pat ki jing shipa jongi. Ku para kumno pangila Trai pat mit pat Sngi. Knang ba om pan kia yano na pi. Men ba ngila lap hapi ya ka gospel jong ublay. Pat ni ay ngu ya ublay klemput na kabenta kani. Ba haba pila pediang ya kaktin ublay. Kaba pila ya sngaw nangi pila pediang ya ka. Om kum kaktin kibriu henry kumba kalong shisha. Kaktin ublay kaba Trai hapi ki banget. Kaktin jong Trai. Sngaw ya ublay. Supaya Trai undon reng ka bat pim. Reka bat piro. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam me ko Trai. Ujisu lakran kumne haki paid ba but halaki sindran. Ki start ein but ki paidusi ki shong hakat jongu Moses. Kumda to kongu but to le kat yakaba ki ong iapi banle. Henry wat pertu yaki kam jonki. Naba ki yalap Henry kimle. Ki kinton ki jingkit ki bakia ki ba omla bankit. Bat ki pinkit yaki ha ki terpeng jong ki brio. Kadba makipat kim pinki wat yala ye shimbriakti ban ya tinrong lem. Kile yaki kam jong ki baro tang ban yo I ki brio. Namar ki pinyar yala ki pilakteri bat ki pinhe ya ki remyang jain jonki bat ki eat ya ki jaka ki babhatam ha ki jinkawai bat ya ki jaka kamat ha ki sinakok bat ya ki jinku ble ha ki jaka iyo bat ba enshakot ki nongikai ha ki brio. Henry mapi wat kwa ba en kont iapi nongikai. Na ba pi don tang uwe u nongikai. But pi baro koit pi yalong shipara. But what kot pa yano ha kaperte. Na ba pi don tang uwe upa uba don happening. Lemne wat sha ban kot iapi nong yalam. Namba pedon tang uwe unong yalam. Ukris. Ubakrao tam napi ulong ushakri jompi. Jaru ba pen karao yalade yen penrit. But yau ba penrit yalade yen pen karao.
ka gospel jong utrai Kachingaro Yamego Chris. ko himen ko para bat pigi kinabid baro how try Jesus Christ ngila rung une ubanai ubatamai ha ka bangi ken mau ya ki bayid batoin jongi ki bela khalat na preng jongi ngi ken mau yaki kenamba ngila ban kershan yaki ha ga jing duwai jongi wat ha ga ju ka por ngila jan poi shabakut jongka jinglenium kabalait-ïa bangin stang no iya ka ayam adwen hadin katto katne tiligis ngiu trai bad haga jimpule mindakas ngidang iyos ngo syapang ke kerdan kabak kibriu kibat kumjuru syapang ki kamaram kabaki lebi kilindo kibak but ngiyus nguru yaki kerdan kaba ki piracy kibat nang daw Jesu ukran pensyay yangi ba kino ki kerdan ki bang ibat kinumde ban yalam yangi siya ka jings ngaw karaw yalade. Ngiyos ngaw naga jimpule, naga kitab malaki, kabakran siyangi siya pang kajimma kabadon hakibriyo kibabat ya kikardan. Ladade mangi kilindo, ne kino nyalam, ne kino kibriyo, pasim kia iya kataka jingkwa ban syong hakikardan kibakam kenjam. Lada kim pediyang ya kano ka kardan ha kabas ngabutu balong ban syakri ya utrai kadon gajima namarman ki kardan kabangidon ha kabalang kalong nagabinda ka jing syakri nagataga daw ka gospel minda kasngi kalakran syai kadar uta uba penrit yalade en pen kraw ke jing syakri jongi kade banlong nagabinda ban burom ya utrai ban pindon burom ya utrai om ya lade tenteng ladade kitna nege samla ini kilong kome pa tenteng ya ke jing syakri jongi kalong nagabinda ya lade ladang ngi syakri ngi ong ngi syakri ya ubale pinban ngi wad ya kaburom ya lade kata ke jing syakri kanum poida eye hakamato blain kata ka jing syakri kan kut hangne hakane ka perte bakannum yarap yangi ban poisha baning minda jing syakri kabamut kadon jingmut kabayar jing syakri kabamut kalong kabajilliu what minda habang ni wan hakane ka mas Bakhuid ni wan syakri yau jisu ni wan syakri yau jisu but kaneka jing syakri kalong ni mane yau jisu lemba ke jing mane yau jisu lemba ke jing duwai jongi lemba ke jing ir jongi u jisu udang penbiang yangi daka bor jongu daka jinga i jongu daka jing isne jongu daka jing map ke jongu daka jingoi jongu bad minda lada ke jing syakri jongi kalong nagabinda yalade banyo burom kabamod ke jing dumu jonga jingwan jongi kam shimla seizo hakamato jisu nagataga daw man gi jing syakri kalong ban kindiu burom ya ujisu kindiu burom ya ubale haka jingim jongi banai nagataga daw ngiyos ngo naga jimbule don bon gi lingdo kibam shimkia ya ki kamram jongi bad bon gi lingdo ki kerlalong gi mau jing tut haka jingim jongi vai namar gi kamram jongi ki lingdo kalong ban pensha ye ki brio halor kaktin utrai ban yarap ye ki brio ban tur sajan ya utrai bad ban penkare ya ki brio ya ki bangait haka ban ya kendu ya ujisu ban ya mat ya ujisu lada ka jing syakri jonga klam yarap ya upaid ba ban ya mat ya ujisu kata ka jing syakri jonga kamde ka jing syakri bahok
Di nagataga daw, hangne haka gospel u Jesu ong, siapang ki piracy. Ki piracy ki ong hana ki syakri ya ki beriyo. But ki piracy ki ong ki don ki kerdan, ki syong ha ki kerdan ayu, ki syong ha kaju ka kerdan kum u Moses. Hangne ngiyos ngo siapang ket. Ket ka kadaw ayu, ka ket ka kadaw yangi, ya ka kerdan jong u Moses. Kumno u Moses u syakri ya ki paidba. U Moses ulong kaju kapor nong yalam, ha kaju kapor ulong u syakri. Ula yalam ya u paidba, badu belai ula ai hawu ya ka kerdan, uba kerdan baning kong tam. Namar, de hau u belai u ya keren, ngitip ya ka story baro, ngitip ya ka jingjia baro, ha ka jutam barim. Katasin u Moses ula kiu hau u lum kinjang tam hau lum Sinai. Ublay ula wan hiar siyawu. Ublay ula wan pau hakama jangu. Ublay ula hikai yawu. Siapang ka jingim badeben im. Ublay ula betahau ya ka jingkardor jong ka hukum ublay. Ublay ula betai hau kumno ki paid Israel ki deben yai rengkat badu ublay. But bun ke baro kaba ublay ukwa ban keren haki paid ba ula keren hawu Moses. Kaba mod Moses ulang nong yalam u Moses kaju kapor ubadon ka bor ka itiar ubasyong halor ket hangne kalong ka bor ka itiar kaba ulayop pediyang na ublay. But minda ki piracy ha u Moses ulayap minda ki piracy kilayo ya kene kekerdan ban hikaya ki paidba halor ka ain halor ka hukum. But namar ba kilong nongikai kisyong hae kisyong ha kaju ka ket kumbasyong u Moses kam shimut kaju ka syuki. Tendeng ki don ki beri ki berkat syuki. Henry kane kamde ket hangne kalong ka kerdan. Kane kalong ka bor ka itiar. Bada haba u Moses ulabat ya kaju ka kerdan ki beri baro kila kongu yawu namar bale u Moses ula aya ka ain ka ba ula yopediang na uble badula im ma ula im ning kong ya ka ain ula im ning kong ya ka hukum ula peni ya ka nuksa da ka jingim ka jongu Henry kaya ka ba ya per hangne ka ba pius ngo na ka gospel ki piracy ki ay ya ki hukum ya ki beriyo kila hikaya ki beriyo ban kongu ya ka ain ya ka hukum Henry yalade part kim shimla im ya ka ain kane kalonga jinglong arsa kila pin bori ki beriyo ban kongu Henry yalade part kim shimla im kim shim don jingmut ban im ya ka hukum kim shimla im riyu balai kim shimla im koin kim shimla yarab iki beriyo pin ban kila pin ding iki beriyo baki de ban le kumbala beta ya ka hukum tinaga taga daw Jesu ong kongu ya ka baki hikai Henry wadnum bud ya ka baki le kongu ya ka baki ong namar ki ong ayu ki ong halor ka ketin ki ong halor ka hukum Henry kim ju im te Jesu ong wadnum peit nuksan aki Henry ngap yeki namar kajing ngap bad kajing shashkor kalong halor ka tinu bale halor ka hukum nangda u Jesu ukren shai ka dar yangi bangimde ban kot yano nongikai ngimde ban kot yano inong yalam ngimde ban kot yano upa ngidon tang uwe upa ngidon tang uwe unong yalam ngidon tang uwe unong ikai kai ka jingmut jang gane ka jingi kai u Jesu kabamut ngimde ban kot yano upa haba pipoy haba lada pip shim kia ya kane ka jingi kai haba pipoy shaying pinum kot chu upa pin kot kumno pin kot yawu ka kerteng lada shu mudur kerteng jong upa jombi ulong Thomas pin kot kumno ba Thomas wanshane
Kadege jimut. Lada pidon kemi ha ka kerteng Matilda piong kong Matilda wancane pinong kumda. Kaya jimut ka bau Jesu hikai ni. Lada pidon nongi kai minda ka ketino bele ka ang wadnum kot yano nongi kai haba pilai ki kelas pimdeven kot ya ki nongi kai sar pimdeven kot ya ka miss pin kot daka kerteng koba yarap yanga kokong yarap yanga ne pin angkum da kato kadai ke jimut jong kene te pinum kot chu ya upala jong upashu namar piong gumno haka Bible Jesu ong wadnum kot yano upa ngius ngo mindakas ngi naka gospel tonado mindakas ngi ngin kot kumno ya pi ko pa ngin kot daka kerteng tato upa jombiun menjur bapin kot ya upa daka kerteng atau upa jombiun menjur upa jombiun menjur lada ime jombiun menjur lada pi kot ya ka daka kerteng kin menjur. Oh, very good, children. Nga sautan nat palat ya pi namar pistang ban sautu ya ka Bible. Ime jom pinong, ipa jom pinong kumne. Kinong pilang kun kalam akor. Pikot yanga upa daka kerteng. Kabamut pimju burom yanga. Lada pikot ime daka kerteng namar ka Bible ka ong wadnum kot yano ipa wadnum kot yano nongi kai. Nadula syai haba pilaisha school pistamban kot yakinongi kai rudaka kerteng. Pin sotip kai ka ban sajia. Danem de. Lara pi ong yakinongi kai daka kerteng kai ka ban sajia ya pi. Lese yakinongi kai kin sastamban dom lese kin pa yang habar ya pi namar kinong kumno pim shimla burom. Kadanem de. Kaba mut kai ka jimut jangane ka ketin. Let's say, don't boon give you kivas ngautu bakala. Don't boon give you kivas ngautu bakala. Namarba hakabalang Catholic ngi shait kot ya ki father baro kilindo baro father. Ngi kot ya uppa Bakhuid holy father. Uppa Bakhuid holy father. To don't boon give you kivas ngautut halor kane ka jingkot jangi kamda me mangi ki kon Catholic. Tam mangi ngi kot iya ki father danem de hayingru ngi kot upa habangi wan shayi maneru ngi kot ye ki father kumno father te Jesu pa doang kumno wan kot yano father wan kot yano upa namar ngi don tang uwe upa minda pi deben kot yanga jobi deben kot chu father danem de Jesu ang kumda. Jesu shimla ang kumne. Henry don bon gibriyo kibam ngautu ya ka Bible kibatay kumne. Don bon giba kinoru iya ki kun Catholic bale pikot ya u father. Bale pikot ya u pa Bakhuid holy father. Kumno ulong holy. Kumno ulong Bakhuid ulong kumangi ke Koiken ulong ru kumangi mangaru long kumapi ngamde father namar ngamdon kun hamba pidon pa jompi haying udon kun pi baro pide kun jong pa jompi Henry kai ka jing mud jong kane ka ketin kai ka bau Jesu mud banong Jesu mud banong siapanga jingar sap jonggi piracy Jesu kadau ya ka jinglang arsap janggi piracy. Ki piracy kis ngautan nadayo. Ki piracy kis ngautan nad ban kot shakot father. Ki ngautan nad ban shakot nongikai. Habakim jul kikai. Kis ngautan nad ban shakot nongelam. Habakim jul yalam yano shauble. Pinban kila yalam bakala ye ki beri nakata kata Jesu ong pi kiri arsap Henry don bon ki beri kishim literally kane ka bakren ha ka Bible ki ong omdo ban kod yano father ya kita ki beri bakinno yangi bangi kod father ki kod ne yam ya ki mi ki pahaying opa ne kinju kod
Lese pius ngo ki bri ki ong balay ngi ki kon Catholic ngi kot ya ki father. Te kita ki bri ki ba kinno kumne khato ki kot ne em ya ki ya upa haying father ki kot. Ki ong ne upa ki ong upa danem de ki kot baro mangi ki kon habang ya kundu upa la jong haying yong pa danem de ne ngi don give pati kintin ka ba come eat ngi kot ye ki da ka jingit da ka burom te kambai ujisu ong kumne ki piracy kim je burom uble satya kim shimla burom ya uble kalam burom ya uble ki kwan burom ya lade lada pim burom ya ujisu lada pim burom ya uble nangda piong ngadon kam burom namar bangalong kristan kam don jing mutshu naga binda kata ka jing kwan burom kangne ujisu ong kumno baro ka burom ka wana ka jinglong uble bad ladang yo burom mindang ladang yo burom bad pi ki kot yanga father omde na marba ngadon kata ka kerdan father henre na marba nga yang nagabenda ka jingi jong uble upa manla kilindo kiyang nagabenda ka jingi jong uble upa manla kilindo kiyang nagabenda ka jinglong uble kiyang hapadeng uble ba ki pait ba ban penyakendo ya ki beriu ya ka jinglong uble namar ni yang nagabenda ka jingim mensiam ki manla ki father ki yarap komno ya ki pait ba ban yamad ya ujisu ha ka jingim jongki manla ki father ki hikai ki beriu ya ki bangit bakinang kam id ya ujisu kabamut habanga yang hangne ngamjuang pi id yanga henre nga kren ayu nga kren syapang ka jingi jongo bele nga kren syapang ka jingi jongo jisu bad ngi kerlalongi dak signboard ngilong signboard ngi kilindong ngilong ayu signboard pishait yoi signboard haba piyad lendi don gi signboard ka kren syapang ayu signboard ka kadau syapang ka jaka badang wan hakamat denim day lada pilai shillong ke don gi signboard lese don signboard ba ong don ga turning don ga signboard ka ong hardin shipo kilometer pin poisha kata ka jaka ki signboard ka kadeu teminda manla ki kerdan kabangi don haka balang kalong signboard abangi ong father kabamut ngilong gi signboard syapang ka father habaneng so tuniem ngilong gi signboard te habang yung upa Bakhuid ulong ka signboard syapang ka jingku jong ublay upa upa Bakhuid Pope Francis hakinikis ngi ula kot kerpadia ka pertay baro kawe ya ki bangay baro kawe ba ngi baro ngin duay na kabinda jongu ba undup laban hikai undup laban yalam ba ya ki paid ringit baro jangga pertay bale ngi kot ya upa Bakhuid ba yalade uong kumno ba umpat don shisha ka hok ban yalam light no ya ka bor ba wanna uble nagata ka daula kot karpada yu sngoba duwai naga benda jonga kabamod habang iyong upa Bakhuid Holy Father kay ka jimut usyong haka ket jongu Petrus Holy Father kabamod ulong upa Bakhuid namar ba uble ula ay boryawu mano Bakhuid hangne uble upa ulong Bakhuid uba penkandang iya balong upa Bakhuid ulong ke nu Bakhuid te habang iyong Holy Father ne upa Bakhuid ngi kinmao ya uble namar Holy Father also is a signboard satu niem signboard jong uble upa uba i toin yangi signboard jong uble upa ulong Bakhuid signboard jong uble upa uba dap daka jingis ne
bad ulong ru ubabat ya kekerdan haba usyong hakaket upa Bakhuid usyong ya keket kabau Jisu ula ai mano ba ai hau ya keket ujisu yano ujisu ula tung ningkong yau Petrus kane kade ka jingmod habangi ong kibasyong hakaket Moses kibasyong ya kaket jongo Petrus mano ba ai ket ujisu uble kaket hangne haka pareng yong chair ha watikan omdon kaju ka syuki kaba upa Bakhuid pi Petrus ula pindon kam satu niem HRRC meye te kata kamde ke jimud henre kai ke jimud omde kaju ka syuki henre kai kam jimud kaju ka kerdan kaju ka bor ka itiar kaju ka bor ka itiar bad ka bor ka itiar ayu ka bor ka itiar ka wan nae na ujisu ubala ai manoba ai bor ka itiar yangi ujisu manoba ai bor ka itiar ya kabalang ujisu manoba ai bor ka itiar yangi lemba ka baptisma ujisu tengimla banong yaladeng along ujisu henreng alaban long along ukun ujisu kane kade ka jingmud habangi kren syapang kane ka pang ka bau jisu kren minda ula kren dom ya ki parisi namar kim sautu ya ka kerdan ki kim sautu ya kane ka bor ka itiar kim sautu ya kane ka jingkuin kim sautu ya ka jinglong uble kim sautu ya ka burom jong uble henre ki wad burom ki kwan burom badula ong pilong ki beriu ba kordit pilong ki beriu bam don jing syempang pilong ki beriu kim don jingid pilong ki beriu bam don burom uble pi kwan burom yalade bun sin haka jingim jongi ladang ngi kwan burom yalade ngi kerlalong ki riu arsap lada ngi sarong haka jingai jongi ngi kerlalong ri arsap namar ngimdon eye kabangila banong kade ka jongi baru na dong syadong kabangi don kawan na ujisu ladang ayang hangne banyalap yapi kini baru ka jing start kawan na ujisu ngamla banong ngalong ubastat ladang ngastang banong ngalong ubastat ngalak keren bain ya uble namar ya kaba uble uai ngihikai ya kaba uble ula hikai ngibatai hapi tinaga taga daw ngi iway pa iway ngi leban long kumno kat kum ka gospel ngi deban long bas ngeverit mensia naga taga daw jisuang kito ki ba pe mindangas ngau kalai nama uble ula pen kalai nianga mindangas ngau kumen nama uble ula pen kumen yanga kabamut man laki jing snow jongi man laka jinglong jongi man laka jingjob jongi man laka burom jongi kadon hangi namar uble wa ai hangi kane kan perlong ayu yangi habangi snow tu kumne kay kaban sedia hangi ngin kerlalong ki bas ngeurit mensiam habangi kerlalong ki bas ngeurit mensiam kay kaban sedia hangi uble un pen krau ublay un pen kraw kabamod katbangi dang pendrit yalade ublay unang ay shushu yangi unang ay shushu ya kabor unang ay shushu ya kajingid unang ay shushu ya kajingkuin unsanang ay shushu ya kaburom un pen kraw henre ladang iyong ngamdon kamu ble ngas ngau kraw yalade ngas ngau biang yalade ngas ngau klain yalade ngas ngau biang na dong syadong te ublay unum ayeye lada ublay unum ayeye lada ublay tre banay yeye hangi ngin kerlalong ki bas ngewrit ngin kerlalong ki bapotam tongin long ki kun ki bakongo barobor ya ublay bapen kraw ya ublay da ka jingem jongi bangin long ki bas ngungu parabor nagabinda ke jingger ko bangil long ki ba long shakri bangil long ki ba pendrit yalade bangil long ki ba wad ya ubale bangil long ki ba kongu ya ubale kenamba ulaban pen kraw yangi ai ba kabor jisu kanang trikam halo jangi iway pa iway lemba kane ki yukirish Bakhuid bangin mane shisha yawu bangin wad shisha yawu bangin kongu shisha yawu bangin nom bakala lendi jisu beid karku kardo yangi mekwa babaro mangingin peit yame bangin iyo jingit name
bangin niyo ke jinglong upa na me, bangin niyo ke jinglong nong yalam na me, bangin niyo ke jinglong nong ikai na me, bangin hikai na gabinda me, bangin yalam ye kiwei na gabinda me, bangin long upa na gabinda me, bangin peni ya ke jingir me, ya kiwei kumba me ulong upa na gabinda jongi, ko jisu bait ba pelong yangi baro, kadak kashin jangga jingir, dak kashin jangga jings ngawarit, dak kashin jangga jingisne ye kiwei. En yaro ya utrai Jesu Christ. Tongin yang, tongin pelaya ke cingit ke cingit. Kan bar lai spa nrepoi. Tongin niya duwai nagabinda ka jing tumu baper ka jangi ba utrai ublay ubayid yangi un pen biang yangi un pen kamen yangi un pen gantang yangi nagabinda baro ka jingang nur jangi. Nak tahu pa Bakhuid Sngi Bishop Sngi kilindo pat katekis pakindup ay tilot ela ka Sngi tang nak benta kising pin jangka kinuhon lang berat jangki ngi kerpat me ku Trai Ikerpade me ku Trai. nak benta kini kerempai Kristan Sngi pangindup ko ngu yarap wadwai hau Trai ya kinong syarai Sngi ngi kerpat me ku Trai Ikerpade me ku Trai. Nak benta iwe pa iwe nangi pengindu penlong ak tin jong black paleu jong kaching emen sim chungi taga bapule sha skor jong bahaya ki ngi kerpat me ku Trai Ikerpade me ku Trai. nak benta ka jong khot nap tek gi kun chungi pokum Paulus kindup kalalong ki apostol jong kaktin ublai hagi Kristan pat ki pamlam Kristan ngi kerpat me ku Trai Ikerpade me ku Trai. nak benta ki priu baro bakindup shem ba ka jing suk ha ka jing em pat ka bam jikut kasyong hakarukom jing im jong katkum gospel ngi kerpat me ku Trai Ikerpade me ku Trai. Oblay ko pa ngi id yeme ngi mani yeme nagabinda ka jimpiriang ya ka jingkarpad jangi kabangi buha kamad jame pen gantang mame ya ka jingang nu jangi baro ya ka jing tumu jangi baro
bangin dup yamad ya ke jinglong pa jame habene ni pan ya kene da ukris utrai jangim Amen. Kanembar laispa nrupusan. Laispa nrupusan. Baga jinkinia janga ba jumpi. Kalong ka ba priang kun hau blay upa ba don bor ba rom. Tu Trai dengan siknya nak henti jongpi nak benta ke cingoro ko bro mata kerteng jongu ke cimentoy ngi bare ka bala mo khoi jongu baro ko wei. Ta ai baga ne ka jinkinia ko trai. Kalong hame ka jingterwa ka Bakhuid. Badhangi pat kalong ka jingte se Bakhuid. Jong ka jingisne jame. Da ukris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piro. Token tiu yala ki donut. Ngi kintu ki shau Tongin Trai. aingu ya utrai ublay jongim. Ka shong hok bat ka day. Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai. Kadeti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Ko kinrat ko pa Bakhuid. Ko blay ba don bor bat bam jikut. Lemba utrai jongi u Jesus Christ. Nama da ka jing kha ya u ula pentim mai ya ka jing lombrio barim ba da ka jing shashi tom jongu ula pendam no ya ki pop jongi da ka jing mi pa jongu na ki baya ula play ya ka lindi sha ka jing imbam jikut ba da ka ba u kiu shame ko pa ula play wang ya ki kardop ka bane ba namar ka ta rengat ba ka kin horn jongi angel ba ki rikhoy ngirwa ya ka jing rwa ya ro ya me ba ngi pen bana Klem Sngi.
ko himen ko para tongin duai na do ka donut nagabinda ka jinga e ka jingar ko halo jungi iduai nagabinda ka jimpen sle junga men siam Bakhuid halor ki kinna ke ba pin kre nagabinda ki exam ba per halor ki ba pangi ba shito halor ki kon ki ba do jingar me halor ka parte ba ro ka we bangin yo mart e ka jimpen ti mai men siam dap daga bor junga men siam Bakhuid bangin long ka dakka shin jungo ble ha ka ne ka parte duai na do ka donut bakar jingaroi janga jimpen sle men siam Bakhuid kan ialam yangi shaka sinda jungu jisu dashisha melongo Bakhuid ko Trai pat kadehok babaro ki ba melatao kini ro yame nama lemba ukon jame utrai jangi Jesus Christ daga bor bat ka jing Trai jang men siam Bakhuid me ai jingim bat me pen kuit pen gandang yakie baro bat mem ju sange banlum halade yala upai kramba nadu bami hadu basep kasni yantarwa yakakinia ka kriam Bakhuid shaka kerteng jame namar kata ko Trai ngi kar padrit yame da ba da uju men siam men pen snobha ban pen kuit yakini gi jingai ki bangila wanra ba en pen gandang yaki bakin kalalong kamet bagasnam jangu kon jamme utrai jangi o Jesus Christ ubala hukum yangi ban pen menda yakini ki jingmaya namar mauhi hakamit bala aiti no yawu ula shim ya upu bada kabaingu yame ula duai kerku ula kedia badula aya u halake senran u ong to shim bato bam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabainaiti naga benda jumpi haka ju karu kamendala la yabam ula shim ya ka kuri pada kabaingo yame ula duai kerku badula yaka halaki senran u ong to shim bat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut ya kabain penmi naga benda jampi bad naga benda ki babun naga benda ka jimap yaki pop Teleya kane ban kan mau yangam. Kosnam bakar dor jango Christ. Tapen koi yangi. Tapen koi yake men siyam baro hadim pen koi. Pen koi pen kia yake bapangi bashitam. Yada yangi na ubaman. Kajimaya jongka jinget kata ko Trai kadbangi pen mendaya ka jing shashit tam papalait im jangu kun jamme ya ka jimme pad badon buram jangu padia ka jingki jangu shabane badro kadbangi apke me lendi ya ka jingwan biang jangu ngetarwas ngongo hame ya ka ne ka jingkini ya ka Bakhuid bad ka ba im ngekar padia me topet ya ka jing tarwa kinia janga balang jamme bad to kubur ya bu jingkinia uba da ka jingi ap jangu mela mon ban penya suk yangi bat mehi to ai ba mangi ya ke ben sa da kamet bat ka snam jangu kon jame bad ya ke bayan pindam da omen siem Bakhuid jangu ngin ka lalang kawe kamet siem hawu Chris to wen pen jana yangi ban lang ka jing tarwa bam jikut hame
Kramba ngin yo ya ka nong pateng lembat ki bala jir jame kerpang rengkat bat ka Maria teisoti Bakhuid ka kami jongo bale rengkat badu Joseph Bakhuid ukorim janga lembat ki apostol Bakhuid bat ki Matir bakrau buram lembadu Francis de Sales Bakhuid rengkat bat ki Rikhoid baro ha ki bangi shania benyo jingera naga jinge side lembaklam ko jangi hakamat jame ngi karpat ko Trai to ai bau ni ujingni ajim pinya suk jangi un pen roy yaga suk ka sign bat ka jim penim yaga parte baro ka way to sngababan pen scam haga jinge bat ka jingi yaga balang pilgrim hangne hasla parte rengat badu shakri jame u Francis u paba ko jangi u wilbert marwenu bishop jangi ka kin hon ki bishop kiling do barro badu pait barro ya uba mela pelong u jame to snap yaga jing do wai jangane ki ingasem kabamela kartban yalum lang hakama jamme ko pa by earsborn hage jinge sune jamme to lum lang halade yaki kon jamme baro ke bala sapriang ha satala ka parte yaki himmen ke parajangi chinrang bat kende ke bala kalat no badia ki to baro ke bala pens ngabaya me shuaba kin kalat na gane ga jingim to pediang yaki daga jingi chaga ki ma jamme hangda ngi karmen bendon bangin yahun lang daga buram jamme da ukres utrai jangi da uba mete se ha ka parte ya baro ge jinknia ya ge jimbha dawu lembadu badhavu kallo hamayu blayu pa badan bor ha ge jingelong kave jangamen sem Bakhuid baro kaburam bat ge jingero genom la genom Amen. ngin duai kumba u Jesu lahi kaya ngi ben duai ba ngilong shisha ki kun jong utau pa ba habening bangin long shisha ki ba kongu bangin long shisha ki kun ki ba le ya ka mon jongu i duai ru naga binda ki exam jongi naga binda ki kam gi jam naga binda ki ba pangi ba shitam naga binda ba aro ki ba kar pa ge jing duai jongi bangin nang kin mau yaki nginang ai ti yaki shau Trai ko pa jongim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jome kanuan ke hima jome kalong ka mon jome ha kindo kumba habening toy yang iminda ka jimbam jongi ka bahala gasni batamap yang igran kang jongi kumbang irung imap yang beles ni yang badwa dalam yang isyaga jimpan shoy henrei to polite yang naga basinium to polite yang ingi karpat ko Trai naga jinxini barro haga jinx bon jame toy jinx suk jinx sign haga sngi jongi Kram bada ka jingerap ka jingis ne jamme ngilait baro bona ka pop bangin yo jingeda na ka jing jinjar barro kat bangi dang ap ke melendi ya ka jingkar men Bakhuid bar ka jingwan pa jungunong penim jongi o Jesu Christ Namar ka chongme kalong ka hima ka chongme ko bod ka buram chinom la chinom ko Trai Jesu Christ me bela ong haki apostol jamme ka jing sungai happy ka jing suk janganga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ga jingai janga balang jamme bad ha ga jing spoon jamme to ai ha ka ya ga jing suk bad ga jinget le ka we kat kum ga mon jamme mame uba im bad ba sensha genom la genom Amen. ga jing suk Trai kandon barobo renka bat pim Rengka bat dab da ga jingi do Christ tongin yai ngu markelia
Hakami ukun lambro jongo bale. Hakami bakit no ka pop jonga parte. So kito ki bala kol shaga jing ka wai jongo kun lambro. Bukan rat kam jong hau pemerong bok jing chunga. Andrei shong tang den makam sim chunga kan sakyahi. Kamet pergesnam jong kuitin kiri nasha.
to nginia duai. To ai ba ka jing Trai kam janga borja me ko Trai ngi kerpad. Kanang klein hapo jangi kramba endala pendi mai yangi dagi sakramen bakinja bening. Yan pen kre yangi daga jing ai jame. Pen pediang yakata ka ba ki kulat. Da ukre so Trai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Ringka bat piro. Moya ka kle jombe kar pari ka jingkar ku na utrai. To utrain kar ku kar do ya pi badan suma sukher ya pi. Amen. To ka kamat jungu kan ting shine happy badun peni happy ya ka jingis ne jungum. Amen. To in peit yid ya pi badun ai happy ya ka jing suk jungum. Amen. Bad ka jingkar ku jungu balai badan bor baro. Uppa barukon. Badumen siem Bakhuid in kiar happy badan sa bat pi junom. Amen. Ya leisuk ban pen bana ya ka kubar babha jungu Trai da ka jingim ka jompim. Mismo yawle. Kanambar salspa kandai. Salspa kandai.คุณพระองค์ชิมคุยกรณีบุคคลตามจงจิสุกุมารียก็มีบัสงอลมก็อังเกบุคคลคุยปาระหากตั้งกุปาบุคคลเอเนรอยตรายจิสุคริสต์